for America and I'm Holland the degree as soon Holland for me Mr. Mona pay me chiamo mind me director on Hammy name papa for zo collaboration on a channel called Adom TV Mr. Mosisi and be frame catch him send the TV no or how me de me for zo number be man no afre send Joy TV na ebia signal and my papa no afre na bisa no and I said telenovela obi to me first telenovela no catch Joy for so mo hame because only because telenovela no I don't know Morina my me so me kura ma pon da fie so na we bisa no we be frɛ Morina for no aboamo na tumi for so no ma ne abede ka enka on the tell me Jay or channel executive na o no ma wa refi channel executive na da me na ma de omu nim dada nti na nye big deal ni nyina na say awards bi ba beba so Kumawood awards na unim sa Adom TV de agi Ghana bibia to ya de yempa frafra mu ni enko ye hwehwe no mu meka brofo bi ahan ho ya twi ya na yepe ya agi Ghana na ema to nti Ghana movies ya nei sinitwafo ne siniyefo Kumawood foi the way am trust ye nkora anya asem ketwa because they bia na omo sinitwagu sa sinitwafo ene sinitwafo ne siniyefo ene ya je omo atomo wo Kumawood awards so beba so ya ni omo ede ye ntoma aba ma no ede sa awards ne beba so ente kora na awards no oba da be na ekobe yo nana michia ahwefo na tefu nyina abakosam kakra bi ho ehun de embibi be ya na Ghana yedzanyim paa wo sinum yeah yahwe ne etwen yan konhwe ne kira ebo de I told you so num na Genesis chapter X na azen no be no break kakra bum ansa na love breeding African port ko ansa num na azen so was one to be China sika sunsum num na azen but a point by na no atwe na obi ba bio na dam time ni nyina no yenya nkofo bi idin kakra bi wo man men man pere maka ibinum tena na Mac Brown ejako na nkafo bi awaka won but professor was sustaining film industry na besin there now all that they were doing is the Kumawood style, different Kumawood style because no Kumasi na way and them be walking the Kumasi style. Into Kumawood for no why you the papa. Oh yeah. They are the only their people are also sustain the film industry in time now. When they died out, they sustain the Ghana film industry and sana. I mean, Charles also worry. One was in Ghana, they need grass in Nigeria for. But this is to me, Nigeria for what Payan walk with each. Now, them Kofia was sustaining Kumo Sene or Ghani. Mijis there or there born about them. Obia start Kumawood entertainment for us, I shall say. Now, actually, Adom TV channel now. And then you come over here, Juma Pa. Yeah. And see, one of them no other were born about the channel. And see, as the engine born as the Kumawood entertainment phone, ya boom yesterday. Yes, award and yes, Brown. It's a Kumawood Akuben Film Festival and Awards. CAF Awards, no. Or Bado, no Bada, or ya Adom TV. Na Kumawood entertainment, and ya Kabum, near the Brown. You made it tell any bear saying minimum water across Ghana, ya musicians Betonio Munafe, ya present awards, no do a national Siana, ya awards, ya Ghana television awards, of course, so now can be, you know, once I'm to say. And then the man who says also somebody. And I'm here telling you, Adom TV, now award Nenya award pay night filled with laughter. Ye jokes, personal can musicians beba be performing. Na event na kasa beba so 28 December e will go into le Kumasi. Ye ni musicians need there surprising for now no me be say me but ye will ejako na wo say Kumawood for ankasa no comedians be comedians and na wo crowd week am catch us next week kwakwa Mr. Beautiful so the person oh yeah comedian wo so be wo ho just to make the crowd, you know. Obeba. And to say no, as ye wahan, the main reason why ye bahan is say ye be done it say nomination list no about out. It will be our person who nomination list. Fine, so now obi or why listen there saw their mama name. How do I voting system? And as one a matna say mobile kabum nam the award na question ni pa ba konsa. There be nana on them. There are categories beer.
you vote am on. A cat TV awards more by now. And none no voting. The ma similarly, you vote am on. Now under got to Echnazi, near the one I vote am on is that to go. Eshema will be your most favorite actor. Most favorite actor, Bella Samoa. Obi ayo most favorite. Cancer le win. My favorite actor, Bella Samoa. Obi Cancer le win. Kodun Cancer le win. Buedu Akrobeto. Bishop Bernard Nyako, minimno. Van Veka. Ono kura onye Ghana sini. Oh, uni Bishop Bernard Nyako. Van Veka onye Ghana sini. Van Veka onye Ghana sini. I'm bringing here in joy on. And I'm so why a couple of Kumawood. That's why Nigeria be blame to. No, but Ghana. So Van Veka Ghana. Metira madu jama metira madu. Kofi Edu ejako. Wono so me current. Nti mo ti there. Na mo ti there. Awu pe Bella Samoa. Obi pe Van Veka. Obi su pe ejako. Nti yentumi yentna wona yem fine adwene kade o de yem mankofo na vote exactly it's on most favorite actor most favorite actress no na it's most favorite actress ndey na Mama Brown media mu a Vivian J Lawrence minim no Christiana Wuni hwana no ma me na the top 7 Baby no back behind your tire by for no Rosemensa tewa no na Clara Benson ma me say wa ene Emilia Brobe wono de madam for pa no Emilia Brobe nti wo so madam for pa wo so madam for pa wo ba me kan pa moto sana wo so madam for pa wo na wudi emuso wo nti ye ma okwan na wankasa ayo selection do madam for ni Emilia de me de bia me ka say na Mama Brown will cross over the whole Ghana for me. Yeah. Me imagine no. Yeah, they be a metro man. Na Mama Brown, then you can say, enya me to buff power. Or you could have seen so number one. Or no papa papa. Na Mama Brown will be a friend did my term name say yala. But I'm the term as your favorite. Me and a best actor lead role. And also a woman Bella Samoa or Bishop Bernard Nyako. O say why? Oh, the okasa or no okasa or popone say ni tuntum bi no okasa na wachia ni TV sa ni tuntum bi ya. Na no best actor lead role no. O sha e de sene bia nipako ne ye no asa ho. Enye sa Bishop de ne had I known. And na Rahim Banda ya obo. Say you Rahim Banda. Small boy danger be. We bandex ba no. Just life one. And na boys abre kwadwo nkansa le win. Kwadwo nkansa le win. And na akwasi buadu akrobeto. Eno so yede. Men say. Kofi Edu ejako eno so yede. Emma pe aware. No. Na list no it goes on and on and on. Eko majo online and the player or yeah the abam ho a obetimi access here. And I'm positive today. Adom online so at the house is here. Of course. Nti epede esha ehun list na komajo online obo papers ni nyina owo ba bia ya pitim. But you say kwa be fa so be vote later on no. But when you come ma etie be ba. Who say I was when ye farmer say bia na ye per se chief for ne pay ye one crime ye organ movie ye one dangbe movie ye one ewe movie. It will come my job online and in now like all the local languages yen ja obi an fimu. It will kwa obako ho list niti. And now best actor lead role Hausa and a best actress lead role Hausa best juvenile nkwala ewomu and a Dagbani frafra obetumi akosha study list no for now o de akosha na study nti say number na e di be vote ne ba afi de no wa start and make your choice nti omo na 28 December so mesre omo they say omo starting for music and very soon yeah the ticket ne be but price for the tickets be ba won say yeah ne was say e pay sika kakra because sika award ne pay man e pay sika kakra award bi a ji sika dey nti omo for music and won see na be your time this one they can buy the ticket and come for the event. Mr. Obi bisa say ebeba Adom TV me ahwe live ana. I try ebeba the live. Eso ye pa much ye person mu no ba no be hwa ade no. Fili gadochi. It almost omo bra no be hwa Kumasi. 28 December ya Golden Tulip Grand Pavilion. Oba enye bibi dindin bia oba be hwa bi. Twesika kuma kitwe bi na ba hwa bi. Also it came to man kasa ntikase. Okay, no, I'm gonna question something. Also, Fiedo. Yeah, to us one best lighting, best director of photography, best sound, best original song, best makeup artist, best costume, best visual effects, and also SMUBIA
okwa okobo wani akohuma dagban ni nada e wo mi ye saka eye ejakwa abrante betanse Kofi transe amen 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 Kofi na uche kuma se te say Masi boko ene ya na nkrofo ka se wayira wo mo ka se me se ejakwa abrante zia de boga loose me sa na tie Kofi oh enye sanity eto de bia ya na adwuma no dɔso a woyɛ ni nyina nti wo nenam mu a nti sɛ nipa no hu de bia wo bibi ho no hu ofiri sɛ bia wagyae meti bi but me pɛ sɛ me kyerɛ sɛ menya afei na me ba sɛ ogya afei na ayɛ dɛ me ba sɛ pabene afei na ayɛ dɛ me ba sɛ ogya manya no te yɛsa sɛ wo de fifura bi kura pia sɛ nkrɔfoɔ bi pɛ sɛ ɔmo tena so ne ade a ɔmo tata so afei yɛsi producers yɛ binom kura esu ɔmo nya ɔmo bɛsa afrɛ wo oh on say enipa bibiri atena se ehun say producers no mo hu say amwa ebinum ma o madwen say ye kan papa etotwena ne yen ko ye kwan amwa sabe ketepela no tutu kwan no so no o ye ne ye no ene ye de ko ta gusu no be fa so bi ye so obetutu kwan e ba sa nyame kura mpene so ne ba se na David ye busuafo no nim so mo koton na mana be ye ohena nka o ma nton o ne nam ho ya ko asa afi na ye fanse ni de David eh hoya ne David amonka ne ye hoya chere me ne David amonka ne Joseph no babu obi ni man obi agata na tumi kan enti sese no adwuma ne de ye mfim ye de adwuma ne yete ase nyame de che ne ye de aba for now ne de mi ankasa no ma ke comments ase ade me de ba bontin enti mi gidi ye se Ghana for de film ne de beba 22nd na enwom ne de beba 19th your friend say sine ne din de ayonko bi de ewu o say ayonkofu bi di ewo yo ba na kwa wade ya eso hwe ayonkofu wana edi wawo oh yeah story o say ya send message ada wo yire na o say wadi wawo oh na o say ayonko na wo ka sa wo kwa wari ya ye bisa wa it o say okwa wari e o yo ba e o say o kwa wari ya bisa na mi bisa sa dan wo no ne die ne wo kan ya na de oh debi na so ka say aye dum bi di mi die yesu ye wi ase nsem enti se no kan ho pra ye problem so ono so bia na ayonkofu edi na wu sa na no mu nya ma no do me ye ni enti no no be ba nti na be ko fie no wo mu me ana me play lady me so the Kofi na ye nim no ani ye nim se jako abrante ene o ye ya fofo ne de ura auto na bi ye sa wo dai mu ni ade no eno a ne ye nim a wo de fofo yi be sini we no o to bo ase hwe bia me ana me chro ye me ana me produce ye me ana me play lady role o to bo ase hwe a na bo hu se ampa sa akwa no o ka se sini de ye kan local de debi me nyanya competition bia medical look at the wide minya competition bi obi a o compete ni bia medical de wadikan o ye ho so hwe enye yi debi ni mum ye nyina se ball no aye ball no e nipa 11 na e obi tumi bo 10 obi bo 11 ye to bi sini bi eno so ye nyina so ye tim baako ni na so ye tim baako obi prize wo so bo mu nyina wo Liverpool na se Chelsea ene ne obi tu obi akatu ya na wo dimlika wa se ne ma ntu me die ma me so me kwa Ejakwa abrante re de ni di nkomo ni nyina se award ba beba so so ni movie abie apie monten so movie ni ye den ayonko bi die o na obenya nkrofo momaton ama de oh enye nyame den ekoba se Ghana fo epemisino no me amenso na pampa so kura me de be ko kuruma akochinchina mama me ma witness Ejakwa a wo bodwuma ye concert pay I think concert party kra na ko bi panya Adom ni ni pa twahie ho ni ade no na akwa me ka se wagu but kwanya na nipa tata no na te se me kra me ho adwiri mi ni ade a enwum to ne se ne ade na ewunwum no so kra aba monten so na no later song awai yeah foforo kra me de ba abonten enwum no amanfo pe me to wodo wa bibrem no me to pa ansa na me ja video no kra ma poji a wono so ato aso a iti amanfo pe medwo ana me wo live banner me bo eyiye party bibia ne ade iti aya na me mpese me ja nyom to afi wo hwe nyom a me de ba abonten na wan hwe abeka se nyam na me ye enso na wa bibia live ne na me ye live live ah be ba monten so 19 fia
Mama ya hwe animo started bo dia de bre no ya started bo Adom TV tema daworoma mo bo Kumasi so in fact say your frame here in Crawford taxi drivers obi efe bi atonam so mo ntam kuju 19 beba bontin omo wobna hafo no sampa drop o dwapa krom ni ayi ne de okọ sunyani peku so ha na chese wakutu de emfa kasika makumase emane me yoka no watu ne hobo Kumasi de tete mo fresh shop me shop Bantuma High Street ana se peku pejitia no wakutu memre na aso anka we me de ubewurawura nkomo wo hotete da no shop Kumasi de ekura ga yi a okowi a no yi a eje kan sempi so ga yi na ga no eyi na kosisai ene nyame adaroma ye hwehwe mo mfi mi no nifa no medibim ama yesi omitu ameka nti aka kwanya mefa so agimisi na dabe na abewale awale ani de mi so me kan kamania aise jackpot no metunda to so se kunkron bi kwa na akobo na so wo di kan dada in jackpot so di kan dada nti mi na me so be point say agata ho stand by and the other goes to Wapidi, one of the water, one of the war beside no water here. That you are not Chevos or Betty Pay, now so what was saying near the idea. And they as and you know about Montesso, I would the video so bad Montesso, me and you appear at the same time, Nadia Behadrin, woman confirm confused. Debbie, a jump to on crown, you drop you in your new pana, I am not more penny to on more. Now me per se, 10 minutes. Sinin beba 22nd but 21st no ankasa no and I made to trek me shasi me bo western just say me bo kosa akopim se ko Kumawood awards no wodin wom ya apm awards no minim se enka wo mudu twa ase ne ache nti be kra mo wan se wodi apm ni ade movies ni ade waye wodin wom bie ni ade o expectation ne say on se mi twese ni ache nenso ba ko mienu bi amedi aba na eye bombo se ne dia betwam nyina de obi aye dia mi twa bi ache but mienu miensa bi na mi wo mu no ano odin se ne dia ko fo aye save do mo bebre no ba ye nyina so mu ni etu uji di safi wo betimi age overall no aya na me mama adwene nko bebre me di makoma ko ho a anhwe ya ubebu se eto da bi a ye eto da bi a ya na ye nipa ho adwuma nti no ne ye gya ma mo onsa ka bia na wada nyame se onsa nka bia na wafo so aye adwuma den na che se okowe nti nyom onsa da no opepa again just blessing me me say do miti because nyom watu ne se onsa da ne de ye nyom wokan asem onipa bia no se wunka onsa ngobu a emu hu abonfia eni ntumrika eni abrabo ani ma abrabo ntena konwa so nhwew na de oso obese wo no so e de ono no so obese wo no de uni mu ho so hwe me na mete odwum se me da na awurade me di frem mi fi bem entimi ni me ho so hwe de me koda na me de me ho ahye awurade nsa wagya na ma onyame so ya hware mu aye bosumi ne de to so dunkru we de ajako nnwom na de pie monten so a wa wonim se ha life na obo ha life so atitimu de ne bia obo nwom so a obo manisi so seita na baby obepie bia wo se ready no ye de ati na be hu se brante no o talent ya nkasa ne de no natural ne de esua ya wo wi a movie no so san tato ente eja time adawro ma obobo bia nti wo hwe bia wo hwe Adom TV eja de local no ani de atire empe bibia frefre mu bia na awards no so bebe bi awards no so ede ya enyumonyam hye ne ebekopa ede ama no nti ya ehia ewo eye Akobem Festival Kumawood Akobem Festival na fe yen kai se eye jako movie ne enwom ni nyina pie monte so eye 28th of this month ne beba so ewo hotel Golden Tulip Kumasi de no ho na beba so nti ebe hia ho me sorry so na nim se du bi no ede akase no ye de bebrew ewa Adom TV ye de na obi ahwe yen ene ye wa adzo yi enu tu obi ase ye de no ye number 1 ye kɔ na ye hia na ye du mi no kase so